Svaka biljka postoji s nekim razlogom. Biljne mješavine sadrže mnogobrojne dobrobiti za čovjeka. To je prepoznala Ljubica Marković, u narodu poznata travarka koja se sa biljem druži čitav život. Rođena na selu, još kao dijete je bila znatiželjna, pa je oko sebe posmatrala prirodne ljepote i biljkama je svakodnevno posvećivala pažnju. Moje prvo sretanje biljaka je bilo više da nekom učinim uslugu, da skupim, recimo na livadi mi kažu neke bake koje ne mogu to više da rade, treba nam preslica. I ja sam to voljela da radim, ja skupim preslicu, ali mi je ostala informacija da tu preslicu troši žena koja održava svoje bubrege da je rade. Znači to je bila informacija koja je pohranjena meni kao djetetu od 6 godina u glavi. Istraživanje i upotreba raznovrsnog bilja dugo je bio hobi, a vremenom je postao ozbiljan posao. U određenom trenutku radila je sa preko 100 biljaka, a kasnije je tu brojku svela na one najdraže i najkorisnije. Ljudi su prepoznali Ljubičinu posvećenost i potrebu da pomogne drugima. U zadnje vrijeme su najviše zainteresovani ljudi za čajeve i proizvode koji pomažu da se rješavaju bakterijski problemi. To su bakterije, helikobakterija, escherichia, candida. Da li je to zbog vazduha, hrane, vode? To je vrlo teško sad reći od čega je, ali je istina da ljudima jako opada imunitet i da su svakim danom sve veći broj ljudi koji s tim imaju probleme. Kopriva, maslačak, hajdučka trava, zova, bosiljak, glog, bokvica samo su neke od biljaka koje imaju značajan zdravstveni učinak na čovjeka. Tako, na primjer, plodovi zove su odlični za čišćenje krvi, za probleme bronhitisa kod djece i za sprječavanje kašlja. Prema savjetima naše sagovornice, svako domaćinstvo bi trebalo spremiti kupinu, da li u vidu soka, vina ili sirupa, jer je povoljna za poboljšanje krvne slike za djecu, za mlade i za stare. Neven je tako jedna blagotvorna, zahvalna biljka, da je njeno djelovanje sad reći da je samo dobra za meleme grehota. Vidite, ja od melema dosta proizvoda pravim, ali oni su uspješni zato što ja sve te faze proizvodnje radim sama. Znači imam svoju parcelu koju nađubrim organskim đubrivom, obrađuje se, nabavlja se kvalitetno sjeme nevena, neven se bere i suši, stavlja se u alkoholaturu za tinkture, stavlja se maslinovo ulje podloga, znači za izradu jednog dobrog nevena, melem od nevena, maslinovo ulje, jedan dio lanolina, vazelina, propolisa, pravog voska. Od svega se tu nešto pomalo nađe u tom čistom nevenu. Proces pravljenja proizvoda od određene biljke je dug i kompleksan. Nakon berbe biljka se izvjesno vrijeme suši. Na našem tržištu neven je na cijeni jer se berba ovog narančastog cvijeta vrši na svaka 2 do 3 dana. U suprotnom pretvara se u sjeme i nije više pogodan za branje. Sad se uglavnom suše plodovi. Ovdje imamo sad plod brekinje koji se suši. Poslije toga će biti mljevenje u pulvisi i može da se koristi uz ishranu kao prilog. A glavno djelovanje ove brekinje puno je C vitamina, ali reguliše šećer u krvi. Dosta je uspješna kod šećera. Imamo jabuku, suši se, imamo hajdučku travu koju smo tek izvadili iz sušnice. Sad su uglavnom plodovi, ponekad gljiva ako se nešto uspije, ali uglavnom izašan je plod brekinje. A ovo nije neka kvarljiva biljka, znači ona umjereno neko sušenje ima 2 dana, 3 po 2-3 sata se uključi pomalo i više se suši usporeno jer nije neka potreba da se sušnica oslobađa i ne smeta ni sporije sušenje, a može da ide i na 50 stepeni. Ne gubi kvalitet. Nakon berbe i sušenja biljka se skladišti na način da mora biti zaštićena od vlažnosti, insekata i štetočina. Uskladištena u optimalnim uslovima i u papirovoj ambalaži, njen rok trajanja može da bude duži od po pravilu 18 mjeseci.
Ovo su odlični uslovi, znači protiv vlažnosti. Vidite da je tu odgovarajuće i keramika i zidovi, izolacije i sve biljke zadržavaju svoje svojstvo dugo vremena, odnosno toliko dugo koliko nam zahtijeva potreba za njenom potrošnjom. Ovdje imamo list borovnice. Isto tako, ako se ne uskladišti, ako mu nije odgovarajuća vlažnost, odnosno vazduhu ne odgovara, on promijeni boju i ne možete prodati čaj sa žutim listom, da ima trulost u sebi. Prvo, ne valja, nema ljekovitosti, drugo, nije prijatan za piti. A rezultati nisu izostali. Ljubičini čajevi za probleme bubrega, želuca i jetre nagrađivani su nekoliko puta na Novosadskom sajmu. Međutim, priznaje nam da je najsrećnija kada njeni biljni napici nekome pomognu, olakšaju bolove i poboljšaju zdravstveno stanje. Uvijek je čovjek sretan kad mu neko kaže da je bilo bolje, da se bolje osjeća, ali to sam već napominjala, kad dođe beba i kad dođe neka čokolada tamo i kaže to je došla je beba na svijet ili dobili smo bebu poslije čajeva, pa to se nekada desi i godina i dvije prođu, ljudi se ne jave, ali u cijelom tom vremenu oni nekog šalju da troše proizvode, znate, pa to je velika jedna sreća. Velika, kad se potpiše jedna djevojčica, jednu veliku sliku imam, ne bi vam sad znala gdje mi je, iz Laktaša, Snježana se zove, i samo je napisala: hvala vam, teta Ljubice, što sam došla na svijet. Ljudi su svakodnevno okruženi biljkama, ali ono što nam je dostupno najčešće ne cijenimo. Ljubica je jedna od rijetkih koja je prepoznala sve bogatstvo biljnog svijeta, ali je znanjem i istraživanjem uspjela mnogima pomoći.